Karon den irugi nga ibasa dati pakasalitaan di pareko iti biyag ni Gracia iti Lawag City. Anya nga tat problema na. Dati hintay amwen babaen ka dati babaen iti panagdengeg tayo ti panakaibasa ken panakaitrama na. Sagudayan nga ti surat ni Gracia. Dear Cassie, agkasupadi kami unay kini Ana nga second degree cousin ko nga nagbalin nga best friend ko. Ati aramid ni Ana ket kasupadi iti singpet ko cousin yung. Iti adda kami pailangi iti sekundarya, high school ket nakinubnub yu isunan idinto nga siya ket saan. No pa adu dagiti nagarim kanyak angim inkedeng ko ken inkarik iti bagi nga sakto lang makinobyo into no makapagturpusa iti kolehiyo ken maadana iti trabaho. Kanayong kami nagkuykuyog nagkasinsin kay nag best friend iso nga masansan met hindi nga siya tiagbalin nga chaperonda. Ket di pa yan mabilang dagiti ramay ko ti kinaadon tinagbalin nga nobyo wenno boyfriend ti kasinsin ko nga ni Ana. Siyak ti mangkalkalob kadagiti araramiden na ta saan met nga amo ni Uncle Johnny nga papa na nga da nobyo na. Katkastan ti aramid ni Ana sipod idi na ulila isuna iti ina. Sakit nag-asawa man ni papa na ni Uncle Johnny iti pada na nga balong nga adon ti anak na. Ulila akmet iti ama kasin yung. Nung ni kasin Ana ket ulila iti ina, siya ket ulila met iti ama. Angim saan met nga nag-asawan ni mama. Da kami laengen ken ni mama ti agdenden na gaputabugbog tungak nga anak. Ingayad ko nga rod tinagtrabaho, nagbasa. Nga nangangato dagiti grades ko. Naggedan kami met ket di nga nagturpos iti kolehiyo ken ni Ana ngem kaslapasang awa. Umanay ken kuanan ti kulot nga grade wenno ti 3. Kasano ket already college ket kasi medlata ti aramid na nga masukan-sukat ti nobyo na. Dapat check nga idi pala high school ket addan padas na. Idinto nga siya ket nagturpusak nga birhen. Nagturpusak iti kolehiyo kas may sa birhen. Kas lada ti basa ni Manong Nemi ti di kalman laeng ni Jasmine. Sakla na addaan iti nobyo kasin yung idita addan trabaho. Isu daytoy ni Gaddo. Ket awan ti makuna nga problema mi. Ipatpatig ko unay-unay ni Gaddo ket patsek ipatpatignak met unay-unay. Isu ti lalaki nga kahit ko nga agbalin nga katakta ko nay iti agnanayon ket kastamet ti karina kanya. Dinto nga ni Ana nga kasinsin ko ket dandan nilinawas nga umay nakdisturben. Umay na kami disturben kini mama. No kasta nga umay na kami disturben, sigurado nga adamanen problema da kini Bingbong, ni Manong Bingbong. Ni Manong Bingbong kasinyong ket nobyo ni Ana. Angim ti makadakes ket sa alangan nobyo no di ket kabit na. Kabit kunak ngamin ket adan asawa ken adda pamilya ni Manong Bingbong. Wen kasinyong nakasarak ni Ana iti lalaki nga adan asawa ken pamilya na. Isula unay ti pagpatpatayan na pagmamauyungan na. Kadi di may nga aldaw nga kaadda manen ni Gaddo iti balay mi ta kada day off mi. Ket umay nakpasya rin iti balay mi no awan kami itimod nga no saan mi nga feel ti rumwar iti balay mi rumwar tapno agdate. Diti kami lata balay no kwan nga agpupupok kami iti seled ko. Agem kasti ko nagkasin yung no birhenak nga naggraduar iti college. Aging ga idi agtaptrabaho akon ken adan relasyon mi kini Gaddo ket nagtali na ed ti kinabirhen ko. Ta nagtulagan mi nga san tulad na mapasamak mi into no malpas ti kasar mi. Naawatan na met.
No pay namin aduna meten nga kinid daw kanyak nga ipaay kon ti amin ko kingkwana. Ket tunggal adda kami iti uneg ti siled mi kasinyong ket di mi met magawidan tirik nami. Aglalo no kosta nga arakupen nak ni gaddo ket mariknak ti bara ti arakop na. Balsek met dagitang arakop na. Ket no kosta ngagkan na dagiti bibig ko ket balsek met kasinyo. Nakapapawot no kuan ti panaglanang dagiti bibig mi. Nga bayat nga ginarakop kami kinagin inagek kami kasinyong ket aprosan na met tinaduma-duma paset ti bagi. Angin tilajak kayat. Abay. Data ka manin. Ganda ti manin nga ibaba data short ko. Kenta pantik. Ano ko mga min kit nabayag metin nga dakas ti nga mapaspasamak ka data. Aping nga data ka manin. Gaddo. Ti palagip ko ka di manin keng ka. Tinagtulagan ta. Nga santulad na mapasamak ka data. Santulang sa akong tula ipaay ti kinababaik, ti kinabirhen ko, into numalpas ti kasarta. Madi ka ti umanay ti kasto yung raramidin ta. Ngagin inarakop ta. Ngagin inagek ta. Ngap-aprusan ka. Ngim di mo met kayat nga. Jak ngarod kayat nga ikaten ti batok. Jak kayat nga maikat ti pagananay ta, taamangan no masulisog ka. Masulisog ka, kung baka sikat masulisog. Maawatan na ko ma. Api ngamin pala nga tirtiredim tiriknam. Api pala ngamin nga pawilam ti bagim nga. Gaddo. Please, respetarem ko mati desisyon ko. Kanayon malata nga kastuyin. Di mo lang mo ti marikriknak. Grasya. Tunggal aramidin dati kastoy nga. Agin innagekta. Agin innaprusta. Paprusan ka. Agin inarakop ta. Di mo lamot marikriknak. Nganya. No kasto nga mabitinak. Siyempre, maditiriknak. Kat aganos ta Kat uray met siya kaddo. Ang imin no maanusan kumamit. Ang imin no di mo maanusan, kaya di nak maawatan. Kaya nasawin, saan nak nga ipatpateg ka unay-unay, grasya. Isungarog nga nakasagana at nga. No, anyaman nga, adaman mapasamak ka datakit nakasagana at nga. Mangikasarking ka. Ora mismo. Iti anyaman nga oras. Ang saan pa nga. Sa anak pa nga nakasagana ko lakmet king ka. Iso nga, awatin ako ma. Please. Anya pa nga ortim aramida. Kung saan ka rin nagpapauyo Mati ma. Nakakiyut-cute ka, nagpapauyo ka. Gaddo, bebe ko. Apa nga rin di kita daduma dita. Neta ka man eh. Di mo kanigayan? O sige. Tap na no, saan ka nga agpauyo? Sige, ipalubos ko nga agkam ti barukong ko. Talaga? When? Ngayon, di siya lang barukong lang sige. Sige, at least ag-level up ta. Di ba? Iso nga ganos na lang. Step by step lang. No dati, nangrugita lang ti holding hands. Aging ka nga naging narakop ta. Aging ka nga inagkam ti pingping ko. Si Maruno, naagkamon ti pipig ko. Nga sa alayan nga bibigta, dagiti bibigta ti agraip, no dikat pati dagiti dilatan. Aging ka nga, impalubos ko nga, aprosam ti naduma-duma nga pasit ti bagik. Gadita? Mabalin ko nga amalan di barukong mo? Sige. Basta, gananos ka agpatinggalain ti kasya sige. Okay. Yes, excited ang launahin. Wow. Sa mo niya, ramasin
Ah, oh, gato. Kasla, kasla mawaw ang maladaga ni gaddo kaday di nga gundaway kasinyo nga pinalubusa kon nga agkan na ibarukong ko. Agkan na daga di mansanas ko kat kasta unay ti panang laplap na kasinyong gato. Ala, ustunan, inton maminsan manin. Nagbiit mo ten. Madi nga ro. Anya nga madi. Baka masuliso ka. Kasi gayam tirik na. Nagganas kaya. Di mas may mayat kumano ibaybayag ko. Tapno nabaybayag mo't nga ganas ka. Angim tsak kaya. Please. Inton ka anong nga ro mo't nga. Mabalin ko mo't nga. Nga niya. Agkan di ta baba. Ito saan ba't nga dagos, hinay-hinay talang, baka kit no daytan to, di nagkamon kit, awanin, baka siyak to't bumigayin, baka siyak tumatungpal, ti karikon, iti bagik nga, sakon tola ipa, iti kinabirihan ko, kaya ito no makapagkasarta. Ayam sigurado ka, ito no makapagkasarta, mabalin kong aramitin ti aminin. Uwen, unlimited to, sky's the limit ka to. Urian yan to nga, ipaaramid mo kanya. Uraan yan tumit nga kaya't mo aramidin kanya. Mabalin to. Gabuta agasawa tanton. Ngimita ta saan tabi nga agasawa. Kasti pelaeng. Maawatan ako ma. Sige, maawatan ka. Ang nupay medyo nabitinak manin. Agsakit ba't tipos ungkon. Ala, kayam dayta. No kayak, kayam met. Sige, mabalin. Uri mga 30 seconds pa eh. Nga niya. Dagit naman sanas mo, nabitinak. Asal sabul-sapulin, dagit sabul-sapulin ti dilak. Sika nga talaga, humirit ka pa. Sige man laingin. Ngim 30 seconds lang, Sige, tagpi 15 seconds da. Ganto. Magmayat. Gracia! Ni mama. Gracia! Ma. Ada ni Ana. Anya. Anya kan sa rumor ka. Rumor kan kat itay pa lang gururay. Ada ni Ana. Wan, ada man eh. Ada man siguro problema nan. Ay. Mama nga talaga. Maawatak. Bebe ko. Alain to no maminsan manin. Basta ito naman minsan, napapaot ton, sige. Baka makapungtot ni mamang mo. Pasensya ka na, bebe ko. Taman nga minin, DJ, bagtit nga kasinsin ko. Pega ko na mga bagtit. Bagtit ata, di na amot araramitin na. Bagtit, gapo tapi matol iti ada asawa na. Gracia! Uwen ma, rumara kon. Rumara kon, tasangwe ko, nita bagtit nga, kasinsin ko. Rumor ka na. Well, umayin. Mabit lang. Agsukat na nga rin. Pasensya kan, bes. Tanang-disturbo kayo manan kinigando nga nobyo. Okay lang. Taan niya nga rin kit adda ka manin. Kit adda manin problema nga inyag mo dito eh. Adaman problema yung manin kin Manong Mingbong. Ha? Ni Manong Bingbong nga kabit mo? Anusan na ko, mabes. Tawan mati sa bali nga pagkamangat no saan nga sika. Da kayo kini mamang mo, da kayo kin auntie. Kituwin taan niya nga rod, nasapa ka nga na ulila iti ina. Sana nga asawa man ni papang mo. Napada na nga balo mo ti nasawa na nga, ado ti anak na. Iso nga saan na ka nga masango ni papang mo, ket. Iso nga saan na ka nga maikan ti atensyon. Iso nga rebelde ka. Nabayag nga amok daytan. Kasin, napiyakin ka, abes. Napiyakan da kayo kinigado. Napiyakan da kayo kini mamang mo, tawan ti problema yo. Amom no apay? Amom no apay, Ana? Gracia. Dami na dun kayong bagakin ka eh. Ti tao met lang ti mga aramid iti problema na. Saan ka di? Kasking ka. Anya ti problema? Anya man ti problema mita. Sakit agsangit ka kasta.
Dahil siya lang nga lalaki, isang sangita mo. Kitapi nga anya tinaramid naman king kan. Di naman yung tinungpal ni Bingbong ti Karina nga umyan iti kasera mi di rambi nagsakit tinakim ko bes. Yung Karina nga umay umyan. Nang namnamaag, nagpabangluag pa ay na Diyos ko, ay namin adon nga imbagami king ka. Namin adon nga imbagamit kanyak dahil nga problema. Kitamin adumitin nga imbagami king kakini mama nga. Tapno awanin ti problema, ana. Makisina kan kini Manong Bingbong. Daka na yun to nga kasta ti problema king kuana ta. Anya nga rod kit adamat asawa tanubyom. Nga iso ti awidan na saan kit nga sika. Iso nga isina mon kunakmet. Saan met nga rod nga mabalin, grasya. Taipat-patig ko unay-unay ni Bingbong. Tiladyak kayat kat day agkarisa na dinatupalin. Taapi ngamin nga ni Bingbong kit adalang nga rodin asawa na. Nagado di tati awan pa iti asawa na, insan. Tulungan nak mo. Anyo taramideng. Ay, dakay nga gayem, dakay nga kasinseng. Ay, dito yun kung sino nga ituloy ti saritaan nyo, tairapin tayong timangan. May kayaw. Ala, intan, tamangan. At nirabiin, mabisina kon. Sige lang, grasya. Tsak mabisin. Adol amin. Mang disturbo kan to manin yung tunoteng nga trabiin, numarik nam tibisin mo. Umay kakit din. Anyaman ti problema, amsika, ana. Anti, may Bingbong, ay naaya. Sakit ti ulom laday ta nga Bingbong. Kanayin mi ibagaking kaisina mon. Keket mo lang, agbalin ka nga kabit, dahi ta nga lalaki. Uri ana ti magbaga mama. Saan na ta nga dingdingin dito nga kasinsin ko. Walat ser-serbina, di pa magbagata king kuana. Di ka kumangamin sumapal iti adda asa at nawaya, ti kabukbukudam. Nati awan asawa na ha, sika ana. Anti, jak manamo tayo sumit ti nakainlaba. Lada garampang. Di ka kumatuladan ti kasinsin mo. Di ka tuladan ni Gracia. Nilaeng ni Gaddo ti mo nga nobyo na. Kat pacheck ay so dati katuluyan. Sana all auntie. Kasi ka mo, Gracia, kaanon to ba't ngagkapu ko aking ka? Ma? Kasano ngagkaapu ko ka, auntie? Din to nga, awam mo't pati napasamag da kinigaddo. Anya? Gracia? Agpaiso ka di? Mama? Kasano kumakit kanayon mo't nga umay dito ni Gaddo? Nga baybayan kay mo't ngagpupubo kiti silidyo? Kaya't kung di agkaapu ko, ay na, urayik lakid di nga ipadamag mo kanya kung nga masikugkan, sa ito agkasar. Kaya't kula unay nga maadaan iti apu ko. Tagayam awam mo ti mapaspasamak yung kinigaddo. Anya nga rin aramidin nyo. Auntie, triple A dalaeng. Anya nga triple A? Ma, tila de pagbangan si ka, ana? Agpay sumit ngamin, besh. Triple A, auntie. Anya nga triple A? Arakop, agek arakop. Triple A. Arakop, agek apros ko na kuma. Anya? Gracia? Nung kasta awan pa tinapasamak yung Gaddo. Awan pa'y mama. Angin, sa anak mo't kid di nga ana, saan kumot nga yung gagarangam. Pasaray mangag kumot nga agas asog kay nga dua. Mangmangin kay kinigaddo ita silid mo. Kagbaybayan kay latat at amok agad. Ada mapaspasamak yaw. Sa awan mo't kid di timangin paritin at ada kay mo't ti umno nga tawin yon. Kin, ada mo't natalgid nga trabaho yaw. Urayik lakid din nga agsikog katadan tumot din apukok. Tagayam. Arakop agak kin apros laing di mapaspasamak yaw. Una imbagak amin king kuana nga sa kontulay pa iti amin ko. Iton makapagkasar kami. Adakad magkastamet, besh. Saan nga uso ti kastaitan? Umununa nga da mapasamakin sakbay ti kasar. Apay ko ma, kaday ti prinsipyo kitibiyag ko, itibagi. Uwe nangin, samon to lang arod, maramanan ni Gaddo, into no, nagkasar kayo? Kasano nga arod, madi na imas ni Gaddo. Tila ti bagbagang,
Api deta ayat ti pagragsakan ti agasawa. Talaga men. Isungar nga dyak maisina-sina ni Bingbong na nakaimimas ni Bingbong. Ay, siya mo nga surwan ta anak ko nga pumatol iti ada asawa na. Saan ba't nga kasi tikait ko asawa and auntie. Tikait ko kumamit, tikait mapadasan kumamit din ni Kasin Gracia. Oh, po Diyos ko aya. Kanayon lang aro din ni Gaddo ditoy. Oh, tumanggi ka pa ilaeng mati Gracia, Kasin. Anya. Katawan ti mabalin ko ta isumat ti prinsipyo. Sakon to la ited ti amin-amin ko kinigaddo. Into no, makapagkasar kami. Kit okay lang kinigaddo? Makatiis ni Gaddo? Kit when? kastat kinapudno ti panagayat na kanyak. Gaputa, makaanos iso na nga aguray. Anya? Ay na. Baklan sa mo dahi nga Gaddo. Ay saan nga bakla ni Gaddo? Saan nga bakla dahi jay? Malalaking malalaki mat. Kanahin ko mat nga makikita kita. Siguro akit. Ay, naanos lang naibtor laeng. Nga mang tipel tirik na na. Alakit ba makaamu ka anak ko no dahi tat prinsipyom. Akit excited akla unay nga agkaapu ka. Tagayam kat awam matir urayek. Auntie. Baksak doon ti pag-apukuam. Ay na, siya nga si katikayat ko. Taanak ko, tikayat ko nga pag-apukuan. Diyak kayat nga kaapu ko aking ka. Nga, iti basol. Anya? Ay, sikukan na ka dahil nga Bingbong nga ada asawa na. Nga ina, urew awan. Sumapol ka iti nawaya. Apukot. Deta anak mo to. Auntie? Rabiin, maturugtan. Pasensya kan, besh, adak man hindi ti balayo. Nagkaidata manin. Imbes ko mga ni Gaddo, ti kaidam. Ay, uri gayam kaidam ni Gaddo, awamet ti mapasamak. Che, tilada. Nerwama ko na. Ket no si kantumit ti ada problema na, besh. Umay kantumit kanyak, Umay kantumit ti kaserami kini Bingbong. Taapi ko mga umayaking ka. Ket kas agkasinsin, kas ag best friend, no anya ti problema ti maysa, problema ta nga dua. Ket umay muntumet iyo man ati problema kanyak. No addaman problema, adamit ti mama. Api nga si kapela ti umayak. Ket saan ka nga tanga umay kanyak? Api ko ma, sa maysa, ana. Jak tumaadaan iti problema ta, jak kaya ti agarami di ti bukod ko a problema. Ken lalo nga di kam to agka problema kini Gaddo. Ta napudno kami ti maysa ken maysa. So nga maturugtan. Tapos saan taunay nga mapuyatan ka, nagpadpadat ang agtrabaho nung bigat. When kasinyong no saan lang nga napatay kanyak ni Ana nga kasinsin ko ken gayem ko, hindi ko mapailang aliniklikak. Ta saan ko man arumbeng nga makigayemak ken makikadkaduha aking kuana ta agsupadi kami nga rod iti ugali ken kasasaad. Amangan no maimpluwensya anak ko na. Angin kumpiyansa aktibagik. Sa anak tupulos nga maimpluwensyahan ken saan kunto nga tuladen ti aramiden ti kasinsin ko. Kang runaan na launay ti pumatol iti lalaking ada asawa na. Dati mangipaay ti kinababae na ti mangipaay ti amin-amin na iti asin nulata dita nga lalakin. Tiladalata nga lalaki dita nga ureno damo na nga mamamo no makurso na daan na ket maipaay na ti baginan. When kasinyong agsupadi kami kung nakgaputa makikabkabit ni Ana idinto nga syakit birhen pay laeng aging gakadaydi. Trabaho ako, nakaturpusa kiti kolehyo. Ingkari kiti bagik nga sakon tula ited kini Gaddo ti amin-amin ko into numalpas ti kasarmi. Iti likodan nga namin aduna metten nga kiniddaw kanyak. Na numabalin ko makit at mapasamak min. Saan lang siguro saan lang namin 5 nga kiniddaw na kanyak. Nga duma makulitanak, nga duma maluksawak ta. Amo na lang aro din ti sungbat ko, amo na lang aro din nga jakkayat. Ipilit nanto pay laeng. Katkas iti dati kasinyong kalpasan la iti maysa nga aldaw okay to manen ti relasyon da anak ni Manong Bingbong.
Tikat alis to na nga maayayo Tikat alis to na nga maalukoy. Tikat alis to tirik na nga maalukoy kadagit tinasasamit a balikas ti lalaki. Naglalo ka deta ni Manong Bingbong deta launit tinag pagmamauyungan na. Hello, Gracia, besh. Thank you, Oh, itian ka. Okay kami manen kini Bingbong. Kinapudno na kit. Ay! Bingbong. Oh, ano ti ba paspasanak yung kaana? Ate kas talagang hindi pa nagayik-ik mo ako namlan, no? Pasensya ka na, besh. Adda nga minibingbong iti sibay ko. Kaya, Hani, madamdaman to. Mabiit lang, nagsarita kami laing kini Gracia. Na kayo nga talaga. Ang mga makadisturbo, aklain ka na kayo, Ana. Isaan? Kaya't kulati agyaman manen keng kabesh. Ta okay kami manen kini Bingbong. Awanin di problem. Ano ba paspasamak keng ka? Awan manen di problema, mi. Taada ka din na itulong ko. Ha, Ana? Dakkel din may tultulong mo kanyak, besh. Dakkel din may tultulong yung kanyak. Kada kayo kini mamang ni auntie. Kasano ko mga makatulong ka ni kat no anyat ibagami kat saan mo met nga tong palen. Isina mo ni Bingbong ko namin ang di mo met kayat. Basta. Awan ti sawali nga makatultulong kanyak no saan nga da kayo nga agin. So nga, thank you, besh. Sige, nikit ni gumanat ni Bingbong. Anya ayat mo paspasamak. Anya tararamidin nyo. Amumlatan, besh. Bayat ngagsarsarita ta. Kasarsarita ni Bingbong tay may isang angiwat ko. Palalab, dilada nga bagbagan. Agpapaapal ka laing. Amo mo ning awampay tipadas ko. Ngintay ko na akon, saan pa nga naladaw da ita. Addan to, na ito din nga panawin, para iti da ita nga banag. Sa anak nga kaskeng ka nga, orisino na taditan, ipaaymon. Nga di kayo agasawa. Ipadas yung amin, kinigaddo Gracia, besh. Ay, Kastini. Bingbong. Bingbong. Panalam, tiladang obraan si ka. Aramidin yung aminin kinigaddo, ti aramidin mi kini Bingbong. Anya ayat aramidin nyo. Ito ni, basta. Oh my God. Gracia. Ay, Gracia, Liklikam ti Gracia. Patgam nga minin tinabayagan nga kitkidawin ni Gadduking ka. Nagimas nga ta. Di mula mo ti imas na. Ibabakon. Tilada nga ibagbagan. Jack ilibak kasi nyong medyo makyur-curyosak na duduman ng api nga kasyela una yan ti. Panagay ayik-ik ni Ana. Panagas asog na. Kargat na nga tumawag no kasta nga adar aramidin ni Manong Bingbong king kuana. Sa anak met kidi nga inosente kada kita banag ta amok la tati kahit nasa uenen. Nga kasarsarita met di Manong Bingbong tay may kaduwang ang iwat na. Ada digidi gundaway nga may imagine ko anya nga ta. Anya nga tirik nana. Anya nga tirik nana no aramiden met di gaddo dayon siya nga aramiden ni Manong Bingbong kini Ana. Malagip ko nga kinid daw idin ni gaddo. Nga kalpasan na nga pinalubusak nga maagkan na ti barukong ko dagiti mansanas ko. Sumarono kanumet nga palubusak nga agkan na met beti tahong ko. Kaya di si Maruno nga panangpasyar kanyak ni Gaddo iti balay mi nagpupok kami manen iti siled mi ket kas dati nga raramiden mi kasin yung AAA Arakop Agek Apros.
Nanayunan pa iti maysa nga A, nagbalin nga quadruple A. Arakop, agek, aprus, tinaudi, pinalubusa kon, te amal. Maamalan na ti barukong ko. Manayunan nga ta, dahita nga A, agbalin to nga ta, nga 5 nga A, nakatilima, quintuple A. Nakalpasan ti arakop, sumaruno agek, santo aprus, ken amal, anyan to nga tate sumaruno nga A. Nga ipalubos ko nga aramiden ni gaddo kanya. Agpanunot kay man, gadyak pa nakapanunot mga kasin, iti may 5 nga A. Alidukduke na. Kaya dinaramid mi manen, diti triple A, ken kastamet ten jay quadruple A, may kapat nga A. Apnot. 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 Apnot ko nan marites tihada. Nalaing napadasan na siguro. Arsab ko namat ni May. Asug, arikat, pamalimpay. Napapaot itan ati panangamal mo katikiti mansanas ko, gaddo. Anyang arti sumaruno nga, ipalubos mo nga ramidek. Mabaling karod nga. Anya? Anya de, ko na. Mabaling ka din nga. Agkakmot din nita. Dito, bisyoso. Apikit iso. Agkakmot lang. Kita, aramidin mo di kiti agasawa. Kita saan tamat pa agasawa? Aramidin mo di kiti agnobyo. Madi, jak pala kaya, jak pala naka-ready. Apay, amangan no, aramidin tati kasta. Baka masuliso ka. Di ka di makaanos, di ka di makaurayan. Saman man angin. Sige. Mabalin mong arikapin. Ay, arikap? Wen. Agpatinggalang ti arikap, Mabalin kong isirekti. Sana mo isirekti ramay mo, Arikapin lang, sa mga isirekti ramay mo. Dikas lang. Sa anak tubot lang ang virgin, no? Sa bagay. Arikap, aprus. Madi mabalinti agdilpat. Madi pa'y, sumarsarunod sa dito. Mabalin nga si gantumot si gantumot anya, may 5 nga A. Anya tiket mo sa arakop, agek, aprus, amal. Sige, amalak tumit ti barukong mo, gaddo. Kaya natapay may 5 nga A. Anya? Natapay may 5? Uwen. Anya kuma? A. Agmulmul. Ay, isa nga siyak na yung bagaday dyan, Ni kasin Jocelyn Gascon, tinang yung bagaday dyan. Kini kasin Helen Lobendino. Kasabi kini Mayang. Ala, dyan kaya, ito na siguro agasawatan. Talaga? May, aramidim to medyo may 5 nga A. Nga agmulmul. Luwin ka din. Basta saan nga ita. Ito makapagkasarta. Sige. So, ita, hanggang arikap ka pa lang. Ito nun na, sumaruno, mabalin ka ito nga agdil pa. Angin, kanayon nga mabitin. Grasya. Paunin mo tikastuin, bebe ko. Siyak salang tinubyo nga kastoy. Saan met, Mamati ak nga adu kay pelaing nga naibto. Mamati ak nga adu pay tikas kanyak. Nga, saan tula ipaay ti bagina into no makapagkasar.
Ang di mo laan mo ti sakit ti pusong ko no kasto nga mabitina. Bebe ko, kito met siya. No maanusan met. No kayak nga ibturan, kaya met. Agan anus ta, bebe ko. Yapay nga ron, awan met ti maramid ko.Ag-anusak ngaguray. Oh, wala. Ari kapik man pengarod maminsan, ori 5 minutes. 5 minutes? Mandi 5 seconds. No pa'y pinaay ko manen, ni Gaddo, katsak manen, pinagganti, kid down na kanya kasin yung mamatiak. Mamatiak, nga saan to pulos, nga perjen, dadaelen ni Gaddo, talik ko kingkwana. Mamatiak, nga maanusan na, ti aguray, aging nga makapagkasar kami. Kat naragsak kami met, awam met ti madmadlaw ko nga problema na, samet lag reklamo no kasi nga mabitin isuna. Yung nagkadkadwa kami met kat langana mo tinaragsak. Ang jak ni namnamang ada pagpatinggaan ti kinaanos ken kinaibtor ni Gaddo kasin yung tay iti maysa nga aldaw jak ni namnamang nga makitak isuna nga rumwar iti maysa nga restaurant nga ada kakuykuyog na ababae. Ala, ni Gaddo day siya. Adda ka duwa ng babae. Narimwari ti restaurant. Sada naglugan iti tricycle. Iso nga agpaiso. Ngayon masino dahil nga babae. Tricycle! Tricycle! Nagpara ka ro iti tricycle kasin yung imbagak iti driver ti tricycle nga suruten na ti tricycle nga nagluganan ni Gaddo ken ti babae nga kadwana. Kalpasan siguro iti sumagmamano nga minutos nga madandanagan agner-nervyusak kasin yung kasla. Diyak kayat da ita nga mapaspasamat. Asino da iti nga babae nga kaduana iti tricycle, kaduana nga naglugan, kaduana nga rimwar iti restaurant. Imposible nga nakasabay na laing ko na. Tapno masigurado, tinawagak, bayat nga agtartaray iti tricycle nga nagluganan mi. Hello? Hello, Gaddo. Oh, dede ko. Timawag ka. Sa dino ti ayan mo? Ha? Sa dino ti ayan mo, kunak? Nakalugan ak ti tricycle. Papanam? Inak basketball. Basketball? Wen, mapanok mag-basketball. Pag basketball kat iti basketball court Sa dino nga basketball court, ti papanam? Basta di tilaang sentro, ada basketball court di Bacara Road, iso ti papanak, ada covered court sa dyan. Covered court? Sino ti kaduham? Dagiti barkadak madamdamakan nga tumawag, no, sakton ti tumawag kat asidega ko ti basketball court. Tumawag kanto, kalpasan ti 3 nga oras. Weno tawagan kanto, after 3 hours. Ha? Api nga 3 oras? Api nga kalpasan ti 3 oras, sanak to tawagan? 3 oras kayo nga basketball? Mapan nga 3 oras ta. Masansan nga makatalo nga games kami ti basketball, bebe ko. Wow, 3? Mamitlo kayo nga basketball? Kituan, ay na nakakulkulit ka. Sige na, sumre ka kon. Sumsumre ka kon iti basketball court. Basketball court? Kituan isungar ti pag-basketballan mi. Basketball tarupam. Basketball court ko nam? Api nga gungit ka. Basketball court ko nam, Gaddo? Kituan. Saan man nga basketball court ti simrekam? Ti simrekan nyo iti babae nga kaduam? Anya? Saan nga basketball court no dikit King's Court, gago? Anya nga King's Court? King's Court Motel. Iti Bacara Road. Isot simrekan ti tricycle nga nagluganan nyo iti babaim. Apay ti amom jak amo? Anya? Nakita kayo iti kaduham ayop ka, manglilipot ka. Kaano pa nga luklukwendag, Gaddo? Dinmagas ka lang dito. Nakasabay ko lang ti babae ti tricycle.
Intulod ti driver dito, ita. Agum ubra dito, iti babae. Gago! Siyak pilat lokwem. Nakita ka lang, Ruden. Ayop ka. Ayop ka, manglilibot ka. Agsinatan! Agsinatan! Gado! Ay na, besh. Kung nagtupay nga, siyak tumatla ti asid gam no dan tumat problema. Ayop na. Ayop na tayo dyan agad do. Anya ka di ay tinakita, besh. Simrek na baga na nga basketball court. E dito nga King's Court man, ti simrek ang ti tricycle nga nagluganan da. Natakadwa na nga babae. Day takit ti kun na king ka. Ay naaya, man-manuitan ti lalaki nga makaibtor. Makaibtor nga. Kit makaibtor ang agtepel. Ang katikit mo nga sawen. Ay nakit di kan tumot ngamin. Di kan tumot ngamin nga. Impaay, deti kayat na. Anya? Di kamat kami pinatganda ti kid daw na, besh. Gaputa jak impaay ti kinababae ko. Gaputa jak pinatgan ti kid daw nan. Nagbabae meten. Kat syempre amom ti lalaki no di nakamaramanan nga nobya na agsapol ti sa bali. No saan nga marinig king ka, no saan nga maganasan king ka, akit ay agsapol Kumaman ano kaslaki ni kasin yung tinobyong. Akit kampante ka kuma. Damok na napod mo ti panagayat ni kandugan niya. Nagayang balang kantis. Ay, basol mo lang, abesh. Abi ko mga basol ko. Basol mo nakar-arte ka. Baka kamingkeng ka nga. Ipaay mo, ti kinababae mo. Takas ta ti panawin itan. Dagos nakmetla ka tinawagan ni Gadoy di daydi nga gundaway kasin yung ngay di damo gadyak kumakayat nga kasarita. Imi-message nak in chat nak. Bayak ka no, ikakarod gundaway na nga agpalawag nga ag-explain. At segun ken kuha na kasin yung ket awang ka no tinapasamak da. Tay babae ka, tay babae nga kinakuyog na. Kalpasan nga nagsarita kami ket naamuak nga simrek da iti King's Court Motel. Ket saan da kanon nga intuloy. Ket kunana no pay saan da nga natuloy, binayadan na lata kano tay babae. Tagayam mabaybayadan kano tay babae. Adda kano amuna nga nangi-refer ken kuana. 1.5 kano ti bayad kuma jay babaeng gabutawan tinapasama ket 500 latinted na. Nga damo na kano pelaeng dayjay nga inaramid nga first time nangim saan nga natuloy gaputan na tiklok. Bayat nga agpalpalawag, bayat nga ilawlawag, bayat nga explain ni Gaddo kasin yung kaslang rumor sumrek lang itilapayad ko. Nga po iti gurak keng kuana ket jak pulos mamati ka nagiti bagbagana. Nga po iti naramid na ket napukaway na namin pinsan titalek ko keng kuana. Angem nakulit ni Gaddo. Kinasarita na pa ni mama. Imbaga na inpudno na ti amin kay ni mama. Ket nimit mama. Kaslang kanunungan namet ni Gaddo. Ay nagbidot ni Gaddo nga nobya makit tao mutlaeng. Ket ti importante akit agbababawi ken dumawdawat iti pamakawan mo anak ko. Mama, di kan tumot ngamin pinagustuhan. Gagangay laing ti lalaki nga agsapul mo't agas ti kunana. Saan namot ngay ayaten ti babae? Kaya't na lang nga mapadasan. Iso nga nagbayad agbayad ti babae. Ay na, ang madilata mama.
No talaga nga napudno ti panagayat na kanya. Nakauray ko ma. Saan ako mga naramit ti kasya. Awin angim. Amom ti lalaki. Pera de los Venus Muyo ti lalaki. At nandigit ti lalaki nga naibtor. At damat ti saan yung kaadwan na kat saan nga naibtor. Aglalo no pagpagustuham. Aglalo no parparamanam. Hindi mo iparaman amin. Napipialain nga saan mo parparamanan Tapos saan nga agsapol. Kasano ko impudno na kanya. Iniggaman na ka doon. Inamalan na pa'y tabarukong man. Kurang na laing agkanaig kayo. Agkat maawatam kumamat at inubyom. No kasta. Ang ima, Jack Pulos maawatan. Apay nga agsapol iti sa bali. Kikit ko laing nga, ibaganan nga agsarilin. Pero saan, sa kundi mga ayam, tapno aglipas, ngimneta kasta nga isapol na sa bali ka babae. Ay, apo, ay anak ko. Makambo kayo dita. Kasi yung aging kakadagitoy kita, alalo ko yun palang ni kaddo tiriknak. Aging kakadagitoy kit, dumawdawat pa lang ti pamakawan ni kaddo ken makisinsindublianan. Aging ga kadagitoy ket agpakpakaasi nga sapay kumata pakawanekon ket awatek manen iti biyag ko. At pakpakaasi nga ituloy mi ti relasyon mi ket aramiden na ti amin tapno makabawi iti basol nga naramid na kanya. Ang imjak mat mamati king kuana. Kasanungar nga mamati ket nakita ka mismo nga naramid na kasanungar din no jak nakita ida. Kasanungar din no jak tinawagan ida di pay adda na pasamak. Kasanungar mamati nga di na inaramid idin. Nga di na pa inaramid. Amoy di na dagiti lalaki ket nalainda nga agulbud na kita. Pera kinikasin yung. Dahil ito itati problema kasin yung ikakaditi maudi agundaway ni Gaddo. Ala, jakmat kid di ilibak nga adda pala ang nabatbati nga panagayat ko keng kuana nga mabuti nga kon. Mabas lang awanin titalek ko keng kuana. Aging kakadikitoy kita sakit para kanyak. Tinapasamak. Angin. Kasla no makikita kisuna ket malaglagip ko. Di napasamak nga panakatiklok keng kuana. Imagine nga ada sa bali nga babae nga ka triple A na, quadruple A. Ada sa bali nga babae nga nang arakop, nang agek, nang apros, nang amal, ken nang keng kuana. Kasta mo tirigat na. Once nga maperdi ti taleket narigat nga maisublin. Iso nga mawatan dakmet siguro. Angin para kada kayo mga kasin ikakaditi gundaway ni Gaddo wenno sa anen. Balakadan dakman, tulungan dakman nga desisyon kasin. Akit ni mama, botong-boto iso na kini Gaddo. Iso damot kadwa. Ngem ni Ana, kula na, lipatik ka nun, sumapulak ka nun sa balin. Ngem, saan ko urayan nga kasar kami, sakbay nga ipaay ko kano kinababaik. Ket anyaman ti kapanunutan yung mga kasin, ala yun na akong tiagyaman, katakay nga makaited ti balakad kanya, kinagyaman akmet keng kakasin yung, ti anos mo ng ornos nang ibasa ken nang idrama, ito'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyan. More power to your program and God bless everyone. Tuyang nga rod agyaman nga pagaya mo ken ag problema launay. Gracia, Itilawag City.